Kao što je najavljeno, ja ću večeras govoriti na temu ko vlada Srbijom. Ono što vi svi znate jeste da političari koji postoje danas na političkoj sceni, ne samo u Srbiji nego i u svetu, su samo pijuni koje neko pomera. Mislim na vladajuće političke strukture. I ono što je vrlo važno jeste da znamo ko su ti igrači koji pomeraju figure. Znači, znamo ko su figure, gledamo ih svaki dan na televiziji, ovde na domaćim i na stranim medijima, ali bitno je da vidimo ko pomera figure. Bavit ćemo se Srbijom i ko pomera figure u Srbiji, odnosno ko pomera vladajuće političare u Srbiji, ali ćemo ujedno i videti širu sliku. Verujem da svako ko je ozbiljan zna da su političari, dakle, u vladajućim strukturama samo pijuni. Dakle, krenut ćemo od Srbije i onda ćemo da vidimo jednu širu sliku globalnu svetu, o čemu se radi i uglavnom je dešavanje u Srbiji jedan mikrosvet onoga što se dešava globalno u makrosvetu na planeti Zemlji globalno. Znači, nema velike razlike između onoga što se dešava danas u Srbiji i onoga što se dešava na drugim meridijanima. Vidjet ćemo da su isti igrači koji pomeraju figure, odnosno političare u vladajućim strukturama. Dakle, krećemo od Srbije. Vladajuća struktura u Srbiji je, svima poznato, Demokratska stranka. Ono što je vrlo interesantno i važno jeste jedan podatak koji je objavljen u medijima, o kome se je znalo i ranije, ali evo, ja ću ovde iznositi činjenice, a vas ću pozvati da kao porota analizirate te činjenice i da dođete do zaključka. Ja ću navoditi na određene zaključke, izneću šta ja mislim, ali vas pozivam da vi otvorenog uma posmatrate činjenice i da donosite zaključke. Jedna vrlo važna informacija koja je kulminirala, zato što je veliki broj poslanika Demokratske stranke se učlanio u takozvani Malteški red, je izazvalo interesovanje. To je bilo u septembru 2009. Objavljeno je da je čak 22 poslanika iz vladajuće koalicije se učlanilo u Malteški red. I to je bilo vrlo kontroverzno. Ko je taj Malteški red, o čemu se tu radi? Kada pogledamo izjave onih koji su se učlanili u Malteški red, članove vladajuće koalicije, kao što je, na primer, poslanica Demokratske stranke Gorica Mojović, ona kaže da zaista ne zna čime se bavi taj Malteški red. Onda se učlanjuju nešto što ne zna, zato što je neko rekao. Znači, treba da uradiš to, treba da se pomeriš na polje G4, na primjer. I ona kaže, koleginici su me nagovorile da se učlanim, jer sam bila član samo jedne grupe prijateljstva. Tek treba da vidimo o čemu se tu radi. Računam da to nije nešto iz čega mogu da ne istupim ako bi se ne svidio. Znači, on ne zna u šta ulazi. To je vrlo važna informacija. Njima se kaže, treba da radiš to i to, i oni rade. Ne razmišljaju mnogo šta je tu u pozadini. Takođe, kada su je pitali da li je čula za vezu između masona, najpoznatijeg tajnog društva i Malteškog reda, ona je rekla da su to sve špekulacije i da je sve to smešno, ali ona to ne razume. Takođe je vrlo interesantno da jedan vrlo uticajan čovjek iz opozicije, a to je šef poslaničke grupe manjina, Balint Pastor, koji je u koaliciji sa Demokratskom strankom, se takođe kaže učlanjuje iz radoznalosti, ali ponešto zna o Malteškom redu. Kaže, čuo sam se Malteški red dovodi u vezu sa masonima, ali ne znam da li je to tačno i tako dalje. On ne zna o čemu se radi. Potpredsednik Demokratske stranke, Jelena Trivan, kaže da bi joj smetalo ako bi znala da je Malteški red u koji se ona učlanila povezan sa masonima. Pazite, ne sviđa im se veza Malteškog reda sa masonima. Vidjet ćemo da tu postoji jedna konfrontacija. Kaže, nisam čula da su Malteški red povezani s masonima, ali bi mi smetalo kada bi znala da je povezan s masonima. Moj motiv da se učlanim bio je da saznam nešto o oblicima saradnje sa organizacijom koja nije država, ali je subjekt međunarodnog prava. Malteški red se bavi humanitarnim, socijalnim poslovima i tako dalje i tako dalje. Vodeći mason u Srbiji, njega su pitali po ovom pitanju, šta on kaže? On kaže da Malteški red nema veze sa masonerijom, da je to jedna druga organizacija, Malteški red. I on kaže, vitezovi Malteškog reda su uglavnom katolici. Znači, oni koji su učlani u Malteški red dobijaju status Malteškog viteza ili Malteške gospe. I on kaže o čemu se radi, iznosi svoj stav, dakle, Dragutin Zagorac, mason, inače veliki komander Velike ujedinjene lože Srbije, on kaže
da ne treba izjednačavati masoni i malteški red. Znači, moja organizacija, kaže Zagorac, je nešto drugo. Vitezovi malteškog reda su katolici, mada u posljednjih nekoliko godina čujem da su se pojavili u okviru pravoslavne vere. Masonerija sa druge strane nije vezana za veroispovest i tako dalje. Znači, vodeći mason kaže mi nemamo veze s malteškim redom. A i ovi koji su učlanjuju malteški red zaziru od masonerije. Ovaj medij takođe iznosi podatak koji je svima dostupan. Ko su vitezovi goste malteškog reda? Kakva je to organizacija? Kaže da su oni osnovani 1050. godine u Jerusalimu. Vidjet ćemo da ovaj podatak nije tačan. Ali ono što je tačno jeste da je prihvaćena kao subjekt međunarodnog prava. Pazite. Mada od teritorije posjeduje samo 2 vile u Rimu. Uticaj koji uživa daleko je veći, a malteški red ima diplomatski odnose sa 96 zemalja i ima stalne misije u Ujedinjenim nacijama i njegovim specijalnim agencijama i delegacijama u internacionalnim organizacijama. Malteški red aktivan je u oblastima medicinske, društvene nege, humanitarne pomoći u više od 120 zemalja. Pazite, ima svoje stalne misije u Ujedinjenim nacijama. Ima diplomatski odnose sa 96 zemalja. Misija malteškog reda je sumirana u motu, pazite ovo, tutio fide i tako dalje latinski, odbrana vere i pomoć onima koji pate. Pazite, odbrana vere, katolički red. Red je sačinjen od više od 12.500 vitezova i gosti, prisutan u 54 zemlje, ima 6 velikih zajednica vitezova i tako dalje i tako dalje. Znači, zajednica u kojoj su uglavnom učlanjuju katolici. Ima svoje sedište u Rimu. Šta je malteški red? To je vrlo važno da znamo. Ko stoji iza njega? Kažu, učlanjuju se katolici. Da bismo razumeli šta je malteški red i ko su ti moćni ljudi u koji se učlanjuju članovi vladajuće koalicije, treba da se vratimo u prošlost nekih 5 vekova, da odemo u srednji vek i u 16. veku da se sretnemo s jednim čovekom koji se zvao Ignacio Loyola. Ignacio Loyola je bio čovek koji je bio vrlo problematičan, bio okultista. On je napisao knjigu koja se zove Duhovne vežbe. I on je tu padao u trans, ali ono što je bilo vrlo interesantno jeste da imao veliki uticaj na druge ljude. I to su zapazili članovi katoličke crkve i jedan red katolički dominikanci su uhapsili Ignacio Loyola zato što je imao veliki uticaj na ljude, na katoličke vernike i pridobio ih je u svoju grupu. Kada je Ignacio Loyola doveden pred papu, Ignacio Loyola porazgovarao sa papom i rekao mu plan kako treba braniti rimsku veru, papsku religiju, rimokatoličku religiju, zato što je uspon katoličkih sveštenika koji su se bunili protiv pape, zbog toga što je veliki nemoral bio tada u katoličkoj crkvi, i došlo do velike pobune. Mnogi katolički sveštenici su se pobunili, kao Martin Luther i mnogi drugi, čuli ste za njih, za to vreme takozvane reformacije rimokatoličke crkve ili protestantizma. I oni su imali veliki problem s tim protestantima, sa tim reformatorima, sa tim pobunjenicima. Ignacio Loyola kad je iznao plan papi kako se treba s njima obračunati, papa je rekao dominikanciju, ovoga čoveka više ne sme niko da dira. I Ignacio Loyola je osnovao takozvani jezuitski red ili društvo Isusovaca. Ovde ga vidite u univerzitetskoj crkvi u Sevilji, kako drži jednu mrtvačku lobanju, okultista, vrlo, vrlo problematičan čovjek. Ovaj jezuitski red, odnosno jezuiti, se proširio po celom svetu, naročito u Evropi. I bio je izbacivan od strane mnogih vladara država zato što je pravio prevrate, mešao se u politiku i tako dalje i tako dalje. Učestvovao u raznim kriminalnim radnjama, ubistvima i tako dalje i tako dalje. Već u 16. veku, pogledajte kako su nazvali jezuitski red. Šta je rekao Papa Pavle III? Jezuiti su regiment ecclesiae militantis, uprava crkvene vojske. Od onda jezuiti postaju armija rimokatoličke crkve. Znači, rimokatolička crkva ima svoju armiju, svoje vojnike. I na čelu te armije nalazi se jezuitski general. Današnji jezuitski general je Adolfo Nikolas, čovjek rođen 1938. godine. Dakle, armija rimokatoličke crkve, i to papa kaže, i to možete da vidite i u novinama i na katoličkim medijima, Adolfo Nikolas, rođen 1938. Neki smatraju da je on pravi vladar rimokatoličke crkve i zato ga zovu Crni papa, zato što nosi crnu odoru. Da li je to tačno, nije, to sad u ovom trenutku nije bitno, to je tehničko pitanje.
Ali ono što je vrlo važno za nas da znamo, da ova vojska Rimokatoličke crkve, takozvani jezuiti, to je mehanizam kako Vatikan vlada i kako Vatikan pokušava da uspostavi komunikaciju u svetu. Ja ću vam pokazati kartu vladavine Rimokatoličke crkve preko jezuita koju je dao bivši visoko rangiran jezuitski sveštenik koji je napustio Rimokatoličku crkvu kad je vidio šta se radi, dr. Alberto Rivera. On je napisao jednu šokantnu knjigu. On kaže ovako, da Vatikan preko jezuita ima svoju banku. Za vreme Drugog svjetskog rata je osnovan institut za religiozne poslove ili Vatikanska banka. To je jedna od najuticajnijih svetskih banaka, možda i najuticajnija. Banka koja nije pod ničijom kontrolom, nju niko ne može da kontroliše. I niko je ne kontroliše. Postoje jezuitski redovi, kao tajna društva, malteški vitezovi, Opus Dei, vitezovi Kolumba. Rimokatolička crkva se otvoreno prikazuje u filmovima gde se hvali kako je u saradnji sa mafijom, italijanskom mafijom. Dr. Alberto Rivera, bivši jezuit, kaže da je mafija pod kontrolom Vatikana. Rimski klub takođe. Za nekoga će možda biti problematično da prihvati da jezuiti kontrolišu Evropsku uniju i da su vrlo uticajni u NATO paktu. Evo ja ću da iznesem činjenicu i da pogledamo kako stoji stvar po svim ovim pitanjima. Na ovom slajdu možete da vidite španskog kralja Juan Carlosa, koji je član malteških vitezova, i još jednog malteškog viteza, to je Javier Solana, bivši šef NATO pakta u vreme kada je Srbija bila bombardovana. Kralj Juan Carlos je nadređen Javieru Solanu, znači on je njegov pretpostavljeni, a onaj koji je iznad Juan Carlosa je jezuitski general. Na ovom slajdu možete da vidite trenutak kada je španski kralj Juan Carlos nagradio za mir Javiera Solanu nagradom zlatno runo. Runo od ovce, ovce je simbol mira, jagnje, i sad zlatno runo, jagnje, simbol jagnjeta, Javier Solana je dakle jedno jagnje koje se bori za mir, kaže Juan Carlos. Na ovom slajdu možete da vidite španskog kralja Juan Carlosa koji ljubi ruku papi, znači njegov pretpostavljeni je jezuitski general. To možete da vidite u njegovoj biografiji, da pročitate nešto što je poznato, što lako možete i da proverite. Da li je Evropska unija pod kontrolom jezuita, odnosno Rimokatoličke crkve? U to ne treba da sumnjamo, možemo da vidimo na mnogo načina. Ja mislim da je sama ova fotografija dovoljna da vidite trenutak potpisivanja Ustava Evropske unije u Rimu 29. oktobra 2004. Potpisavan je u prostoriji gde se nalazi bista Pape Inocentija X. I vidjet ćemo zašto je Evropska unija vrlo bitna za Rimokatoličku crkvu, zašto se pravi to ujedinjeno carstvo, jer postoji neki neprijatelj protiv koga se treba boriti. I vi ćemo vidjeti ko je taj neprijatelj. Ovome može mnogo šire se priča, ovo su samo ovako kratke informacije koje mogu da stanu u jedno predavanje, mogli bi da ovo se napravi 10 predavanja. Čisto ovako informacije za razmišljanje da vidite. Kakav je uticaj jezuitskog reda preko malteških vitezova? Malteški vitezovi su najuticajnije jezuitsko tajno društvo. Znači, to je tajno društvo. Najuticajnije. Najmoćniji ljudi su učlanjeni u malteške vitezove. Vi ćete vidjeti kasnije koje se učlani. Ja sam samo naveo ovde Javiera Solanu, španskog kralja Juan Carlosa, ima ih mnogo drugih. I oni se hvale sa tim. Evo, juče je objavljena vest da je novi guverner Evropske banke jezuita, koji pohađa jezuitske škole. Javier Solana je takođe išao u srednju marijansku školu, katoličku školu i na jezuitske koledže i tako dalje. Da pogledamo malo u Srbiji, pošto se bavimo ko vlada Srbije i prostorima bivše Jugoslavije. Nedavno su novinari poslali pitanje gde se nalazi najveća katedrala, Rimokatolička katedrala na Balkanu. I onda su rekli u Zagrebu, kaže nije, u Mariboru nije, u Splitu nije. Najveća Rimokatolička katedrala se nalazi na Kosovu. Najveća Rimokatolička katedrala. Da li je to slučaj? Evo te katedrale koja se još gradi u Prištini. Pazite, na Kosovu živi oko 2 miliona stanovnika. Samo 3,3% stanovništva su katolici. I u centru glavnog grada Kosova, autonomne pokrajine Kosovo, se zida najveća katedrala na Balkanu.
ovo je trenutak otvaranja katedrale, ima ona još da se doteruje, ali ona je pokrivena i vernici mogu da dođu. Vi znate da je Ibrahim Rugova pred smrt prešao u katoličanstvo, on je dao da se plac u centru Prištine, da se zida ova katedrala, da bi se zahvalio očigledno nekome komu je pomoglo sve to što se desilo, dakle, na Kosovu. Takođe je vrlo interesantno da zapazimo ovog čoveka, ovo je dr. Anton Zbutega, to je ambasador Crne Gore pri Svetoj stolici. Pazite ko je ambasador Crne Gore pri Svetoj stolici. Dr. Anton Zbutega, malteški vitez, rođeni brat čuvenog, u negativnom smislu, Branka Zbutege, katoličkog sveštenika jezuite, koji je bio proteran iz Crne Gore za vreme prošlog rata, zato što je rovario i radio mnoge stvari protiv države SR Jugoslavije i bio je proteran, morao da pobegne u Italiju. Kasnije kada se desilo to što se desilo, on se vratio i danas on je umro među vremenu, sada se u Podgorici, odnosno u Crnoj Gori se pravi veliki ekumenski dom Branko Zbutega, po tom kontraverznom i problematičnom jezuitskom svešteniku. Dr. Anton Zbutega, rođeni brat, je ambasador Crne Gore pri Vatikanu i pri malteškim vitezovima. Znači, Crna Gora vrlo dobro zna koga treba da koristi za određenu svrhu. Za naše razmišljanje vezano za događaje u Srbiji, vrlo je važno da znamo i podatak da je Zoran Đinđić, bivši premijer Srbije, doktorirao na Univerzitetu u Konstanciji. Univerzitet u Konstanciji je pod kontrolom jezuita. Konstanca je jedno od najpoznatijih mesta gde je rimokatolička crkva i njena inkvizicija i jezuitski red, gde su počinili najviše zločina. Jedno od najpoznatijih mesta. U Konstanciji su spalili stotine i stotine ljudi. U Konstanciji je spaljen poznati pobunjenik protiv rimske crkve Jan Hus 1415. godine. 1604. godine tu je u Konstanciji osnovan jezuitski koledž, da se regrutuju ljudi koji će da brane svetu veru rimsku, kako oni nazivaju, od napada pobunjenika i njima sličnih. Univerzitet u Konstanciji je osnovan na objektu koji je pripadao katoličkom redu Dominikanaca i tu se nalazi ovaj univerzitet u Konstanciji. Da li je slučajno to što je Zoran Đinđić tu doktorirao i to ekspresno, o tome vam je poznato, možemo o tome da razmišljamo. Vrlo interesantno pitanje. Dakle, imamo jezuite, imamo malteški red koji su učlanjena vladajuća koalicija i oni otvoreno kažu da su oni nešto potpuno drugo od masonerije. Vodeći mason to isto kaže. Ako pročitamo masonsku literaturu, ja ću citirati autora sa naših prostora, jednog od najpoznatijih autora sa naših prostora, u pitanju je veliki komandir ili gran komander masonske lože, mason 33. stepena Zoran Nenezić, koji je napisao knjigu Masoni u Jugoslaviji, gde on afirmativno govori o masoneriji. On otvoreno kaže, i to ćete pročitati u svojoj masonskoj literaturi, da je najveći neprijatelj masonerija rimokatolička crkva. To on otvoreno kaže. Dakle, citirat ćemo šta kažu masoni vezano za ko je njihov najveći neprijatelj. Vidjet ćemo da postoje dva fronta neprijateljska koja rade u pozadini dešavanja na planeti Zemlji. Jedan je rimokatolička crkva koja radi preko jezuita, a druga je masonerija. I to su dva suprotstavljena tabora. Vidjet ćemo kasnije šta se dešava tokom istorije. Pogledajte šta kaže Zoran Nenezić u svojoj knjizi. On afirmativno govori o masoneriji i on kaže, kada je u pitanju rimokatolička crkva, suprotno slobodnog zidarstva i katoličke crkve dobio je kroz skoro 200 godine izraz u bulama i enciklikama papa koji su s vremena na vreme osnaživali prethodne osude masonerije i ekskomunicirali iz crkve one katolike koji su pripadali satanskoj organizaciji. Pazite, rimokatolička crkva je masone nazivala satanistima. Mi ćemo vidjeti koliko je to opravdano kasnije. Sa osudama je počelo 1738. godine bulom tom i tom i tako dalje. To je bilo puno tih bula. Zatim se kaže, najjasniju osudu masonerije izrekao je Papa Lav 13. 1804. godine enciklopom u kojoj kaže kanonsko pravo iz 1917. godine u 233. kronu potvrdio je ekskomunikaciju za sve masone. Znači, ko se učlani u masoneriju, on mora da bude izbačen iz rimokatoličke crkve. Spoljašnje manifestacije papskih osuda masonerije vidljive su posebno u 18. i 19. veku u progonima koji su naročito brutalnost dostizali u Španiji i Portugaliji. Masoni su bili žestoko progonjeni u rimske crkve i to oni otvoreno kažu. Sa druge strane, rimokatolička crkva je pisala najstrašnije kritike na račun masonerije, nazivala ih satanistima i tako dalje i tako dalje.
U ovoj masonskoj knjizi, slušajte šta kaže Zoran Nezić, šta je bio uzrok, pravi uzrok, kako on kaže, stvarni motiv progona masona od strane Rimokatoličke crkve, koja je sprovodila Katolička crkva, jeste saznanje da su upravo masoni nosioci demokratskih težnji koje više ne opravdavaju i ne prihvataju ovozemaljski božanski poredak, čime je duhovna, ali i svetovna vlast Rima ugrožena. Znači, navodno, masoni za sebe kažu da su oni demokrate, da oni žele prosperitet i tako dalje i da ih zato ovi proganjaju. Ono što je vrlo važno da zapazimo, jeste da postoji neka sličnost između članova Malteškog reda i jezuitskih redova i članova u masoneriji. Ja ću vam citirati vodeće masone da čujete šta oni kažu po tom pitanju. Slušajte šta kaže jedan mason 33. reda. Kandidat koji želi da postane mason ne posjeduje jasnu sliku o prirodi stvari u koju se upušta. Vi ste videli da članovi Demokratske stranke koji su učlanjuju u Malteški red, kaže ne znamo šta se upuštamo, kaže mi ne znamo šta je to. Čak i nakon prijema, on obično, član masonerije, nije u mogućnosti da pruži zadovoljavajuće objašnjenje o tome šta je masonstvo i koji je pravi cilj postojanja njegovog reda. Znači, ljudi se učlanjuju u masoneriju iz sebičnih razloga, karijera, novac i tako dalje. Evo još jedan cilj. Masona 33. Stefan, najpoznatiji Alberta Pajka. On kaže, masonstvo kao i sve misterije, hermetizam i alhemija, skriva svoje tajne od svih osim naprednih i mudrih i izabranih i služi se lažnim objašnjenjima i pogrešnim tumačenjama svojih simbola da bi obmanulo one koji to zaslužuju, da od njih sakriju istinu koju naziva svetlost i da ih udalji od nje. Znači, u masoneriji postoje neki koji su izabrani, koji znaju pravu pozadinu i postoji ona masa koja tu funkcioniše, oni se tu su zbog karijere, zbog interesa i tako dalje, a ne znaju šta je prava pozadina masonerije. To je vrlo važno da zapazimo. Da i članovi jezuitskih redova, velika većina članovi masonerije ne znaju pravu pozadinu. To je vrlo važno da znamo. Da ljude ne optužujemo za nešto što oni stvarno ne znaju. Oni su tu zbog interesa. Njih ne interesuje. To je kao i mnogi lekari. Šta kaže Svetska zdravstvena organizacija, to radimo. Ne razmišljamo o tome da li je to medicinski ispravno ili nije. Pogledajmo sada statistiku gde ima najviše masona. Vidjet ćemo da u Evropi vladaju jezuiti, odnosno Rimokatolička crkva, a da su masoni najprisutniji u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Američkim Državama. Naročito u Sjedinjenim Američkim Državama. Tamo gde je uticaj Rimokatoličke crkve najmanji, tu masonstvo cveta. To je jednostavno zaključak. Pogledajte, u Americi krajem 1996. Ovo su podaci iz knjige od Nenezića. Bilo je 3.300.000 članova od preko 15.000 masonskih loža. Članovi masonerije. Velika loža Škotske, preko 350.000 članova od 1.100 loža. Velika loža Irske, 50.000 članova od preko 800 loža. Velika loža Škotske, Irske i Engleske su se dogovorili o saradnji 1814. i ujedinjene su na Velikoj Britaniji. Već tamo gde su dominantni katolici, tu ima manje masona, u Nemačkoj ima 15.000 članova u 460 loža, u Francuskoj takođe 15.000 članova. U islamskim zemljama je masonerija zabranjena, osim u Turskoj, ima 8.400 članova u 100 loža, ima ih u Jordanu, Saudijskoj Arabiji i Libanu, ali u većini je zabranjen rad masonerije. Najuticajniji ljudi u Velikoj Britaniji i u Americi su masoni i bili su do skora, vidjet ćemo da se situacija polako menja. Naprimer, ovde vidite velikog majstora velike lože Engleske, to je vojvoda od Kenta, unuk kralja Đorđa VI. Američki predsjednici su skoro svi bili masoni, počev od Đorđa Vašingtona, koji ovde vidite, prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, polaže kamen temeljac u masonskoj odori. Oni se hvale sa time i slikaju se u masonskoj uniformi i hvale se time što su masoni. Duga istorija masonerije u Americi, ja neću to ulaziti, jer za našu priču nije to toliko bitno. Dakle, postoje dva fronta, masonski i rimokatolički, odnosno jezuitski, koji kontroliše i koji radi. Na to ukazuju podaci. I sada ćemo da pogledamo stanje u Srbiji i da pokušamo da razmišljamo u skladu sa ovim činjenicama. Evo, ja vas pozivam opet da budete porota, da razmišljate, da ništa ne prihvatate, kao što je malo pravda rečeno, zdravo za gotovo, nego da razmišljate kao jednu informaciju, a da sada analiziramo stanje u Srbiji. Da vidimo kako to izgleda u Srbiji. Vi znate da Demokratska stranka je osnovana pre skoro 20 godina, ne znam tačno datum, osnovao je Dragoljub Mićunović,
i ona je okupljala tu mnoge ljude, međutim tu su se dešavali određeni lomovi, neki su se odvajali i tako dalje. Znači jedna politička stranka za koju znamo da je pod kontrolom stranog faktora. To svako zna, i oni neće to poreći. Ali šta se tu dešava? Šta je u pozadini te priče? Vi znate da je prvi sukob na liniji, prvi sukob u Demokratskoj stranci, ovako malo poznatiji, ili jedan od sukoba, bio sukob između Dragoljuba Mićunovića i Zorana Đinđića, kad je Zoran Đinđić preuzeo vlast i postao predsednik Demokratske stranke. To se Mićunoviću nije svidelo, ali desilo se to što se desilo. Borba unutar ove stranke za koju se smatralo da je vrlo važna i vrlo uticajna u budućim događajima koji će se desiti u Srbiji. Nakon ovoga desilo se pokušaj jednog novog puča u Demokratskoj stranci, kada je došao neko da svog ujaka osveti, Sestrić je došao da osveti svog ujaka, u pitanju je Slobodan Vuksanović, njemu je Dragoljub Mićunović ujak, i on je pokušao da preuzme vlast u Demokratskoj stranci. Međutim, glasanjem nekih 605 glasova nasprema 485, Đinđić ga je pobedio i taj pokušaj preuzimanja Demokratske stranke nije uspeo. Za Slobodana Vuksanovića, sigurno ste čuli da se o njemu priča da je mason, mi nemamo crno-belo da je on mason, ali možemo da vidimo iz njegovog ponašanja neke vrlo interesantne stvari koje ukazuju u tom smeru. Ja mogu da vam navedem lični razgovor sa jednim mojim prijateljem, koji je bio direktor jednog javnog preduzeća u vreme vladavine Vojislava Koštunice, kada je Vojislav Koštunica bio premijer. Taj moj prijatelj mi je pričao kako mu je došao jedan poznati biznismen iz Srbije, ja ne govorim sad o imenima i iz kog grada ovaj moj prijatelj, ali došao mu jedan poznati biznismen iz Srbije i pozvao ga je da uđe u masoneriju. I rekao mu je, tamo su svi. I počeo da mu nabraja, ovaj i spomenuo je Koštunicu. I to onda meni bilo ovako interesantno zato što je stalno postojao taj sukob čim su došli na vlast, pošto ih isti spoljni mentor, ako ih isti spoljni mentor finansira, onda bi spoljni mentor ih uhvatio za uvo i rekao, alo, ne možete vi da se svađate između sebe Đinđić i Koštunica. Vi znate da su tu stalno bile varnice i da oni nisu mogli zajedno. Vi znate da se Vojislav Koštunica izdvojio iz Demokratske stranke i formirao Demokratsku stranku Srbije. I sada, ako vidimo da ova Demokratska stranka oko Đinđića naginje jezuitskom lobiju, da li ima smisla i da li možemo da prihvatimo da je Koštunica na strani masonerije? Ovo što je moj prijatelj meni rekao, to nije dokaz 100%, da mi sad njega koristimo kao naučni dokaz ovdje. Ali je interesantan za razmišljanje, u pitanju je čovek kome ja verujem, koji je moj dugogodišnji prijatelj. Mi znamo da je Slobodan Vuksanović se kasnije priključio Vojislavu Koštunicu. Ja smatram da je onaj sukob koji je bio između Vuksanovića i Đinđića bio u stvari sukob da masonerija preuzme Demokratsku stranku. Ali to nije uspelo. Kasnije se Vuksanović bio sa Perišićem, a kasnije se priključio, vi znate da je Perišić imao kontakte sa Amerikancima, a znamo da najviše masonerija imamo među Amerikancima, tako da ta saradnja između Perišića i Vuksanovića je razumljiva. Neki smatraju da i sam grb Narodne demokratske stranke koju je osnovao Vuksanović je vrlo interesantan i upečatljiv zato što veoma podsjeća na poznatu masonsku piramidu sa svevidećim suncem. Naravno, to ne mora da bude nikakav dokaz, ali je vrlo interesantno da i o tome razmišljamo. I sada pogledajte, ako je tačno da zaista postoji taj sukob između masonerije i jezuitskog reda i onih koji rade za jezuite, ako zaista postoji taj sukob, onda pogledajte događaje koji su se desili, koji su vrlo, vrlo interesantni. U vreme kada je Đinđić bio premijer Srbije, vodeći mason u Srbiji je bio poznati slikar Dragan Malešić Tapi. On je bio vodeći mason. Vi ćemo vidjeti da je masonerija jedna izuzetno okultna organizacija. I nije čudno što je Dragan Malešić Tapi bio mason 33. stepena i veliki komander, jer on je imao razna okultna iskustva, da vam sad ne pričam kakve on iskustva, on je o tome bio i na televiziji pričao, kako je on reinkarnacija Van Ajka i tako dalje, i tako dalje. Čovjek koji je bio duboko u okultizmu. On je bio prvi mason Srbije. I šta se desilo? Pazite, ako je zaista Đinđić jezuitski čovjek, ako je zaista,
I ako zaista postoji sukob između jezuita i masonerije, onda bi bilo očigledno da će vođa jezuita da se obračunava sa masonerijom, jer su ovi pokušali da mu preuzmu stranku i tako dalje. Ako je tačna ta hipoteza. I šta se desilo sa Tapijom? Tapij je doveden na informativni razgovor u policiju i tamo je preminuo. Kaže, tokom razgovora Maleševiću iznenada pozvalo, te odmah pozna ekipa hitne pomoći koja ubrzo stigla i konstala na smrt. Smrt je najverovatnije nastupila usled srčanog udara, navodi se u saopštenju. Kaže, Malešević je priveden. Pazite zašto je Tapij priveden. Zbog sumnje da je kao šef masonske lože Veliki Orijent, on je zaista bio šef, bio jedan od organizatora grupe profesionalnih ubica, za to je bio optužen. I pazite, on je došao na razgovor i ubio. I on me Šešelj sutra izašao i rekao, ovog su ubili. Kaže, ja znam, Tapij je srčani bolesnik, njemu samo staviti kesu na glavu i završena priča. Ako pogledate čitulju Dragana Maleševića Tapija, vidjet ćete zaista da je bio najuticajniji mason u Srbiji. Naš suvereni veliki komandir, brat Dragan Malešević Tapij, 33. stepen. Suvereni veliki komandir. Preselio se na Večni istok, njegovo svetlo goreće u našim srcima. Vrhovni savet škotskog rituala Jugoslavije. Pazite, njegovo svetlo, ovo zapazite svetlo, treba će nam kasnije, kada budemo govorili malo više o masoneriji. Kada je Koštunica preuzeo vlast, a pazite sad ovaj moment je vrlo bitan. Znate kada je ubijen Dragan Malešević Tapij? Ubijen je krajem oktobra 2002. Pazite, ubijen je vodeći mason. Da li on mogu da bude ubijen bez znanja premijera Srbije Zorana Đinđića? Ja smatram da nije. Ostajem vama da razmišljam. Pazite, samo nekoliko meseci nakon što je ubijen vodeći mason Srbije, ubijen je Zoran Đinđić. Da li tu postoji neka veza? Ja vam ostavljam da razmišljate. Vi znate da je Đinđić bio, on je bio ekspeditivan, sa njim nije bilo cile mila. On odmah Miloševića i Juhana. On se odmah obračunava sa svima koji mu stoje na putu. Odmah Šešelja i Juhana. Od njega nije bilo cile mila. Ali, da li su ovi događaji povezani? I kada je Đinđić ubijen, Koštunica je došao na vlast. Ako je Koštunica zaista masonska opcija, mediji su objavili 2005. da je Tapij ubijen. Rađene su istraživanja, policajci su priznali ovo, ono. Čitali ste o tome u mediju. Videlo se tačno ko je razgovarao sa Tapijem, pod kojim uslovima, bili su očevici koji su slušali da je Tapij doživao veliku torturu i čak su bili neki svedoci koji tvrde da je Tapiju zaista stavljena kesa na glavu kao što je tvrdio Vojislav Šešelj. Jer Vojislav Šešelj isto imao nekih zdravstvenih problema vezano za srce i on tačno zna kako srčnog bolesnika možete najlakše da sklonite. Dakle, Tapij likvidiran Đinđić, došao Koštunica, ako je on masonski igrač, zadržao se određeno vreme i sada ponovo jaše jezuitska opcija, Demokratska stranka. Koštunica se pokazao kao slabi igrač masonerije. Ja smatram, na osnovu svih ovih dokaza, iako ove široka tema o tome mogu bi da iznesem mnogo više dokaza, ali ovo je sad kompresovano jedno predavanje. Mislim da će ovo biti dovoljno da vas zaintrigira. I sada masonerija traži nove igrače na terenu Srbije. Koštunica je slab igrač, definitivno. Koga oni biraju? Ko je sada najjači igrač masonerije u Srbiji? Ko predvodi masonsku opciju? Pogledat ćemo činjenici i ja vas pozivam na razmišljanje. Na ovoj slici možete da vidite Zoricu Mihajlović-Milanović. Ona je član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Ona je bila savjetnica Miroljuba Labusa. Ona je član jedne vrlo uticajne grupe koja se zove East West Bridge. To je navodno organizacija koja se bavi nagovaranjem ljudi da vrše investicije u Srbiji. Pogledajte ko su članovi ove organizacije. Navešćemo samo neke. Đorđe Vukotić, možda ovo imena nešto znači, možda ne. Ranko Vujačić, Marko Blagojević, direktor CESID-a. Jedan stranac, Milan Vujanić, Milica Čubrilo, bivša ministarka u vladi Srbije, poznati novinar Jakša Šćekić, Branko Radulović, ekonomista, Miodrag Stojković, poznati genetičar iz Leskovca, Boško Jakšić, poznati novinar, Andrej Gruden i evo je Zorana Mihajlović-Milanović. Ali ono što je za nas mnogo važnije jeste ko su osnivači i šefovi u ovoj organizaciji.
Znači, vrlo uticajna organizacija. A pazite ko su šefovi i osnivači. Predsednik je Petar Kostić. Ko predsednici? Jovan Kovačić i Dejan Novaković. Zašto je ovo važno za nas? Pogledajte ko su šefovi ove organizacije u kojoj se nalazi član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Zorica Mihajlović-Milanović. Petar Kostić je veliki majstor regularne velike lože Srbije. Znači, Zorica Mihajlović-Milanović je u organizaciji u kojoj je šef veliki majstor regularne velike lože Srbije. Da li to ima neke veze? Pogledajte drugi čovek. Kovačić. Ovde imate tekst o masonskoj loži, velike ložne veće koji su došli ovde i tako dalje. Nabraja se ovde spisak masona, otvoreno se otkrivaju, možete da čitate ime Jovana Kovačića, koji je ko-predsednik, takođe mason, član kluba 40-torice. Treći čovek, Dejan Novaković, jedan od osnivača Rotary kluba Skadarlija. Rotary klub je inače predvorje za masoneriju. Znači, 3 uticajna čoveka u masoneriji vode East-West Bridge organizaciju u kojoj se nalazi član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Vi znate da je Miroljub Labus morao da je bio proteran iz G17 od strane koalicijonog partnera Demokratske stranke, Mlađana Dinkića. Da li je tu bio sukob isto jezuitsko-masonski? Ja vam ostavljam da razmišljate. Možda jeste, možda nije. Idemo dalje. Vezano za Srpsku naprednu stranku. Jedan od najpoznatijih članova Srpske napredne stranke koji je bio proglašen za najboljeg biznismena godine i tako dalje, gradonačelnik Zrenjanina, Goran Knežević. Šta se njemu desilo? Mediji su objavili da je on član masonske lože. I objavili su slike. Neko je sliko krišao. Ovde vidite Petra Kostića, velikog majstora, evo ga Zoran Knežević. I posle toga Zoran Knežević uhapšen. Odjednom od najboljeg biznismena postao prevarant i kriminalac. Da li zato što je bio član masonske lože, koje su prosledne jezuitskom redu, malteškom? Da li? Ja postavljam pitanje za razmišljanje. Pušten je na slobodu da se brani sa slobode, Goran Knežević, i on dolazi, kod koga? Dolazi u Srpsku naprednu stranku. Da li je to slučajno? Ja postavljam samo pitanje. Možete da naslutite kakav je moj odgovor. Dakle, možemo da vidimo kako se profiliše stanje na političkoj sceni Srbije. Da postoje 2 moćna lobija koja pomeraju političare kao figure. To je moj stav, ja sam ovdje iznao neke činjenice na najkraći mogući način da vas zainteresujem. O ovome može se priča mnogo šire, mnogo šire. Ono što je za nas jako važno, da shvatimo pozadinu tajnih društava. Da mi vidimo ko su ti igrači koji pomeraju. Ok, to su jezuiti, to su masoni, to su tajna društva. Ali ko su oni, kakva je njihova ideologija? Da li su to opasne organizacije, su to humanitarne organizacije? Kako oni za sebe kažu? Citirat ću vam Alberta Pajka, uglavnom, vodećeg masona svih vremena. Albert Pajk, njegova bista se nalazi ispred Vrhovnog savjeta 33. stepena u Vašingtonu. Onda možete da mislite kakav je to. On je napisao takozvanu masonsku Bibliju, tako je zovu, Morali i dogma, knjiga koja je udžbenik, glavni udžbenik za masona. Slušajte šta kaže Albert Pajk. On kaže, da vidimo šta je masonerija, iz pera vodećeg masona. On kaže, svaka masonska loža je hram religije, a njena učenja predstavljaju versko uputstvo. Znači, masonerija je jedna vrsta religije. Evo, možete vidjeti kako izgleda jedna masonska loža, zaista izgleda kao hram, oni zovu to lože. Oni svoj hram, religijski, masonski, zovu lože. Slušajte šta kaže dalje Pajk. U svakom stepenu masonerije kandidat traži da dosegne svetlost. Masonerija je marš i borba na putu prema svetlosti. Ako sećate kad su Tapiju rekli, on je otišao tamo sa svojom svetlošću i tako dalje. Pazite, svetlost je vrlo bitna u masoneriji. Svetlost. Unosi se svetlost u ložu. Zašto svetlost? To je vrlo važno. Pogledajte kako izgleda masonska molitva. Oni se mole nekome. Znači, postoji neko kome se oni mole. Smiluj nam se, ti predstavljaš svetlost. Ti predstavljaš svetlost kome se oni mole. Upravljaj našim koracima i uputi nas na pravi put, o Gospode Bože naš. Smiluj nam se i svojom velikom svetlošću odagnaj sile tame. Molitva tokom rituala 24. stepena u masoneriji. Sad pazite ko je taj kome se oni mole. Masonska ideja će uvijek biti vezana za vrhovno biće, nazivamo ga velikim arhitektom univerzuma.
jer univerzum smatramo njegovim najznačajnijim hramom i savršenim delom arhitekture. Znači, postoji vrhovni arhitekt univerzuma. I Albert Pike i ostali masoni u svojoj literaturi otvoreno kažu ko je vrhovni arhitekta univerzuma, veliki arhitekta i ko je Bog kome se oni mole. Ja ću da citiram. Lucifer, svetlonoša, čudno i tajanstveno ime za duha tame. Lucifer, sin jutra, da li on nosi svetlost? Ne sumnjajte u to. Pa opet kaže, đavo, pali Lucifer ili svetlonoša. Da, Lucifer je Bog, kaže Albert Pike. A na nesreću i Adonaj je takođe Bog. Adonaj je biblijski Bog. Pazite, na nesreću i biblijski Bog je Bog, kažem. Istinska i čista filozofska religija je verovanje u Lucifera, koji je jednak Adonaju, ali Lucifer, Bog svetlosti, Bog dobrote, se bori za čovečanstvo protiv Adonaja, Boga mraka i zla. Znači, biblijski Bog je Bog mraka i zla. Isus Hristos je Bog mraka i zla prema masoneriji. I onda sad vidite zašto je Rimokatolička crkva nekada masone nazivala satanistom. Oni su sami govorili da je njihov Bog Lucifer, odnosno Soton. A oni otvoreno to kažu. Pazite dalje. Šta je cilj jednog masona? Kada mason nauči da je ključ ratnika odgovarajuća primjena pokretača žive moći, naučio je tajnu svog zanata. Uzavrela religija Lucifera nalazi se u njegovim rukama i pre nego što uzmogne da kroči tamo ili ovamo, mora da dokaže svoju sposobnost da pravilno primenjuje tu energiju. Znači, energija Lucifera, demonska energija mora da se kanališe, da se kontroliše. To mogu okultisti, Tapi je bio jedan od njih, vrlo kontroverzna ličnost, okultista, to se traži od masona. Tada je on naučio zanat. Dok on to ne zna, on je samo onaj koji se zaluđuje s nekim simbolima i tu dolazi zbog karijere i novca. I zato vi u masoneriji ima 33 stepena. Vi možete da dođete do 32. I dalje ne možete da napredujete. U 33. mogu samo da vas pozovu. Ako se pokaže da vi znate da imate sposobnost da pravilno primenjujete energiju Lucifera, onda vas pozivaju u 33. stepen. To je vrlo važno. I masoni za sebe kažu da su oni najmoćnije organizacije u zemlji, masonerija ustoličava kraljeve, njena ruka oblikuje sudbine svetova, kažu oni za sebe, da su oni. I oni takođe kažu, svet će nam doći na noge zbog svojih suverena i pontifikata, mi ćemo uspostaviti ravnotežu u svemiru i biti vladarima sveta. Pazite, masoni otvoreno kažu da je njihov Bog Lucifer. Kakve to ima praktične implikacije? Zašto je to za nas važno? Da li neko veruje u ovo ili ovo? Da li neko prihvata ovog ili ovog Boga? Pogledajte kakve su implikacije. Šta kaže jedan mason 33. stepena? Mrak je isto kao i smrt, simbol inicijacije u masoneriji. Upravo zbog toga su sve inicijacije u drevna vremena se odvijale noću. Misterije su oduvek bile noćni obredi. Isti običaj preovlađuje u masoneriji. Noćni obredi. I sad pazite ovo, izuzetno važno. Pazite ovu ideologiju i filozofiju. Nije tačno kada se kaže da jedan čovek, ma kako mali bio, ne sme biti žrtvovan drugome. To je ne samo prevara, već se ubraja u red najopasnijih prevara. Često jedan čovek i mnogi ljudi moraju, u običajnom smislu te reči, biti žrtvovani zbog interesa većine. Mora čovek da bude žrtvovan. Vi znate da satanisti prinose ljudske žrtve. Da li to znači da masonerija promoviše i reklamira ljudske žrtve? Ono što je mene šokiralo kad sam bio u Americi, ja sam bio da registrujem auto i uđem ja u onaj DMV, njihov Auto-Moto savez, i čekam ja u redu i vidim ja na zidu jedan veliki poster, puno dece. A ispod piše Missing Kids, nestala deca. Ja gledam kako moguće čoveče nestala deca, kako može dete da nestane, nije dete, razumete, čačkalica i igla pa da nestane. Deca 2 godine, 5 godina, 7 godina, 10, bebe, nestane. U Americi svake godine nestane oko 50.000 dece. Molim vas, otvorena državna agencija, evo imate sajt, možete da uđete da provjerite missingkids.com. Ja došao kući, ukucao, mogu da verujem. Šta je rekao? Kako mogu deca da nestaju? I sad pazite, vrlo interesantno, dolazi septembar mesec, ja ulazim u neki supermarket, kad odjednom nešto, ja ulazim tamo da kupim neke baterije za kameru, kad odjednom na mene nešto, bum, ja se isprepadam, ono te kako bio, šta je ovo? Ono, cela 2 rafa, skoro 1/3 supermarketa, kostimi za čudovišta, za đavole, za vukodlake, mrtvački sanduci se prodaju. Pa je rekao, od kada ova prodavnica postade
Topalović organizacija za umrle ovo. Međutim, ono što je interesantno jeste da u Americi je praznik, jedan od najpopularnijih praznika Noć veštica. Približava se 31. oktobar, postoje firme i prodavnice koje rade samo za Noć veštice i tu ostvare profit za celu godinu. I deca se igraju, deca kupuju, evo pogledajte kako izgleda jedno dvorište, ovo je dete jedno kupilo i stavilo u svoje dvorište. Ja sam gledao kako se deca igraju, evo da vidite dvorište, deca naprave groblje, kupili su ove razumetogarni, kupe groblje i oni se igraju, Amerikanci mali. Nisam mogu da verujem. Ja prolazim pored kuće nekog čoveka ispred bandera za struja, on kupio lutku i obesio jednu lutku, ima lutka i kao obesio čoveka i to je kao šala igranje. U školi, evo ga vrtić, deca se igraju, evo tu su pametne vaspitačice, obukle decu u kostime, vukodlaka, kosturi, veštice, čarobnjaci, đavoli, sve simpatično i duhovito. Srednjoškolci takođe, evo pogledajte, devojčice su se maskirali u veštice i tako dalje. Pazite ono što je vrlo interesantno, vezano za nestalu decu. Pred Noć veštica, pazite, pred Noć veštica, pred 31. oktobar, već početkom oktobra, policija naročito upozorava roditelje da postoji povećana verovatnoća da će im deca biti oteta. Za najpoznatiji satanski praznik, Noć veštica. Deca tada bivaju otimana u većoj stopi nego inače. Ali to ima neke veze satanizam i otimanje dece. Ali to možda ukazuje na žrtvovanje dece, kao što su nekada radili drevni pagani. Ja ću vam sada pustiti video snimak čoveka koji je bio satanista, on je odrastao da bude satanista. Tako ga je učio deda i njegov otac su ga učili. On je napustio satanizam i da čujete njegovo iskustvo. Vrlo, da vidite šta se radi u Americi. To je vrlo važno da bismo razumeli ko vlada Srbijom, šta se dešava u Srbiji, šta je pozitivno dešavanje u Srbiji. Glenn Hobbs je kao dete uveden u satanističko društvo u koje ga je uveo njegov deda. Mnogo godina je bio učesnik u tom društvu. Nedavno sam ga opitala o njegovim nekadašnjim aktivnostima i važnosti koju Noć veštica ima za okultiste. Moje učestvovanje u obožavanju Sotone bilo je kada sam bio dete, tako da sam bio generacijski satanista. To se tako zove, a znači da je u tome učestvovala moja porodica i njihova porodica pre njih. Moja najranija sećanja Noć veštica i neke od stvari u kojima sam učestvovao predstavljalo je za mene veoma mračno doba života kada sam bio dete. Nisam u tome uživao. Hoćeš li reći, Glene, o ritualima za Noć veštica u kojima si učestvovao kao dete? Postojala je još jedna mala devojčica koja je sa mnom učestvovala u okultizmu. Zvala se Becky, bila je drugačiji tip deteta od mene. Naime, bila je blagoslovom određena da bude žrtvovana. Ja sam primio blagoslov da postanem prvosveštenik. Ona je međutim bila blagoslovena i rođena u društvu da bi bila žrtva. Našli smo se u ritualu venčanja, ona i ja. To je bio brak sa zveri. Tako smo, mala devojčica i ja, bili venčani, a odigralo se mnogo seksualnog zlostavljanja. Mnogo je krvi proliveno po nama u sjedinjavanju nas u taj brak. Kada rituali za Noć veštica uopšte započinju i šta je krajnji cilj praznika Noći veštica? Ritual koga se najjasnije sećam počeo je negde krajem septembra, gde smo bili, mala devojčica koju sam spomenuo, Becky i ja. Zlostavljanje je bilo veoma koncentrisano u to vreme. Odveli su nas u neku sobu, skinuli su sa nas odeću i u naredne 2 sedmice bili smo zatvoreni u jednoj kući gde su se odigravali mnogi rituali, gde su mnoge životinje ubijene. Oni su dozvali Lucifera i njegov duh da dođe i da me zaposedne kako bih postao blagosloven da zauzme mesto prvosveštenika u određeno vreme. Sada, kada je u pitanju Noć veštica, opet su mene i tu malu devojčicu stavili u zadnji deo kombija i vozili su nas, činilo mi se, jako dugo, mada ne znam tačno koliko, jer su nas u jednom trenutku drogirali i onda smo se zaustavili. Malu devojčicu su izveli napolje, a mene su ostavili u kombiju.
mogao sam da čujem veliko komešanje koje se odvijalo napolju, ljude koji su vrištali i vikali, kao i mrmljanje i stenjanje koje se moglo čuti. Izgledalo je kao da šušti neki kanal na kome nema slike. Znao sam negde u svesti da se odigrava nekakav ritual, zato što sam te zvuke čuo mnogo puta ranije i bila mi je sasvim uobičajena scena da vidim kako ljudi padnu na tlo i grče se tokom rituala usled demonskog prisustva u okolini. Najzad jedna žena je došla do kombija i rekla je: vreme je da krenemo. Izvela me je iz kombija i mogao sam da vidim mnoštvo ljudi na tom mestu. Neki su bili obučeni u tamnu, brown odoru sa kapuljačama na glavi. Proveli su me kroz tu masu i doveli me do jednog kamenog oltara. Sećam se da sam video malu devojčicu. Bila je na oltaru. Isprava sam se pitao šta se dešava, jer nikada se to nije znalo. Oltar su koristili za razne stvari, tako da je bilo omogućeno da su žrtvovali životinju na oltaru. Ili se odigralo seksualno zlostavljanje devojčica od strane prvosveštenika. Tako da je bilo jako teško znati zasigurno šta se dešava. Najzad su me doveli pravo pred oltar i mogao sam da vidim da su joj vezane noge. Noge su joj bile rastavljene i vezane za krajeve oltara. A njene ruke koje su ležale vezali su kanapima za oltar koji je na krajevima imao kuke o koje se kanap mogao zavezati. Ona je bila skroz bela. Sećam se da sam je video, bila je potpuno bleda i primijetio sam da su razrezali pete na njenim stopalama i zglob na ruci. Krv koja je tekla iz tih posekotina su sakupljali u pehare i dodavali ih raznim ljudima koji su pili njenu krv. Onda je prvosveštenik uzeo atami, odnosno ritualni nož, podigao ga je, stavio moju ruku na nož i zario ga u njene grudi. Tako da, kada se prisjećam Noći veštica u vreme kada se to dogodilo, to je bio vrhunac svih dešavanja. Noć veštica, kada su ubili tu nevinu malu devojčicu. I takve se stvari događaju svake godine Noć veštica, Halloween. Nije to bio nekakav izolovan slučaj. Hoću da kažem da širom sveta postoje deca koja gube život tokom Noći veštica, dok mi kao društvo slavimo tu noć. Idemo od vrata do vrata i molimo za slatkiše. Za nas je to velika proslavlja. Smatram to kao veliku ironiju, da jedan broj ljudi to smatra zabavom, a drugi uzimaju ljudski život. I kao da postoji nekakav zid, niko neće da se suoči sa činjenicom šta se u stvarnosti događa. Evo, molim se da čujete ovo iskustvo, da čujete šta kaže čovek, šta se radi u Americi, da se strašne stvari. Da to dolazi polako kod nas, evo možete da vidite u novim udžbenicima koja, vi znate da se ovde za Noć veštica prodaju knjige, organizuju se na Akademiji u Beogradu žurka. Evo pogledajte kako izgledaju udžbenici za engleski jezik koji se uvoze od Oxford University Pressa. Evo vidite ovde devojčica koja je glavni junak u knjizi za engleski jezik, ona se zove Lucy. Lucy je skraćenica od Lucifer. I sad pogledajte, Lucijev rođendan. Ja kad ove iz udžbenika koju sam uzeo i skenirao od moje ćerke, ja pitam moju ćerku, jel vi, pogledajte ovde mrtvačka glava, kako je simpatična devojčica i tako, oni tu dola. Ja pitam, znaš ti u šta je obučena ova Lucy? Kaže, znam u vešticu. Znači, dete zna šta je veštica. Dete zna da prepozna i to je prilagođeno dečijem uzrastu. Evo, oni se tu skupljaju za slatkiše, za Noć veštica, odnosno Lucijev rođendan, ali vidite kako su maskirani. Tako da se to polako, da sve to polako ulazi kod nas. Da okultizam nije samo stvar masonerije i satanizam, nego i jezuitskog reda, pokazuju brojni podaci. Sam osnivač jezuitskog reda, Ignacio Loyola, je bio veliki okultista. Njegova knjiga Duhovne vežbe se i danas čita, gde ljudi uče kako sami sebe da hipnotišu, kako dođu u trans. Oni smatruju da dolaze u zajednicu sa Bogom.
Da je okultizam na visokom nivou i u rimskoj crkvi svedoče i katolički svešnici koji otvoreno kažu da, evo, jedan najpoznatiji glavni egzorcista i isterivač duhova iz Vatikana kaže da su pedofile i seksualni skandali koji prošli se u crkvu dokaz da nečastivi Sotona u Vatikanu deluje iznutra i on kaže da je, kaže, vrak se infiltrirao u samo sjedište crkve i navodi za to borbu za prelaz među kardinalima, kao i to da mnogi od njih u stvari ne veruju u Boga, ne veruju u Isusa Hrista. Ono što možemo da vidimo kao potvrdu da je rimokatolička crkva duboko u okultizmu i da se ne razlikuje mnogo od masonerije, jesu i neki spoljni oblici aktivnosti, odnosno pobožnosti. Pogledajte kako izgleda plakat Evropske unije, mnogo jezika, jedan glas, kaže na onom plakatu s desne strane. Pitanje je kopija Vavilonske kule. Vavilon i Vavilonska kula su jedan od najpoznatijih svetskih simbola pobune protiv Boga. Onaj koji je zidao Vavilon bio jedan od najvećih satanista u istoriji, zvao se Nimrod. Nimrod na hebrejskom znači mi ćemo se pobuniti. Nimrod, mi ćemo se pobuniti. Oni su pravili Vavilonsku kulu jer su rekli ako Bog ponovo bude pustio potop, mi ćemo napravimo kulu i da se sačuvamo i da se suprotstavimo Bogu. Nimrod je bio ubijen kasnije, nastradao je, ali pogledajte Vavilonska kula. Evropska unija koju su formirali jezuiti i rimokatolička crkva je nešto što je vrlo bitno za Evropsku uniju. Pogledajte kako izgleda Evropski parlament u Strasburu. Pravljen je u obliku Vavilonske kule. To je vrlo, vrlo interesantno. Da li je to slučajno uređeno? Naravno da nije. Da li postoji okultna pozadina? Možemo o tome da razmišljamo. Sada ćemo da pročitamo kako izgleda jezuitska zakletva. Tu jezuitsku zakletvu je zapisao u svojoj knjizi bivši jezuitski, visoko rangirani jezuitski sveštenik, dr. Alberto Rivera. Pogledajte kako izgleda jezuitska zakletva i kada budete pogledali kako izgleda jezuitska zakletva, moćete bolje da razumete sve ono što se dešavalo i na našim prostorima. Mi smo zgranuti kada čitamo istoriju vezano za zločine koji su dešavali na ovim prostorima, naročito u NDH. Istoričari kažu da zločini koji su počinjeni u NDH su najmonstruozniji zločini u ljudskoj istoriji. Kada budemo pročitali sada jezuitsku zakletvu, mislim da će nam biti mnogo lakše da razumemo kakva je prava pozadina i kakva je bila ideologija onih koji su vršili te zločine u NDH. Pogledajmo kako izgleda jezuitska zakletva. Govori superior jezuitski komandant. Sine moj, obraća se onome koji treba da položi zakletvu. Sine moj, do sada si učio da se pretvaraš da si tobože na njihovoj strani, a zapravo nisi. Među rimokatolicima da budeš rimokatolik i čak da budeš špijun među svojom vlastitom braćom. Učio si da ne veruješ ljudima, da se ne uzdaš u ljude, među reformatorima da budeš reformator, među hugenotima hugenot, odnosno francuski protestant je hugenot, među kalvinistima kalvinist, među protestantima da budeš protestant i stekneš njihovo poverenje. Traži da propovedaš sa njihovih propovedonica i da svom žestinom svoje prirode objaviš našu svetu religiju i papu. Čak siđi tako nisko da postaneš Jevrin među Jevrejima, da bi se mogao osposobiti da skupiš sve informacije u korist tvog reda kao veran papin vojnik. Učio si da tajno seješ seme neprijateljstva i zavisti među državama koji su u miru i huškaš ih da prolivaju krv. Uvuci ih u rat i stvaraj revolucije, građanske ratove u zajednicama, provincijama i zemljama. Budi na strani onih koji se bore u ratu i radi potajno sa svojom braćom jezuitima, koji su možda na drugoj strani i otvorene se suprotstavljaju onoj s kojom si ti povezan. Samo tako crkva može uspešno u tim neugodnim uslovima privesti pregovore za mir kraju, s time da cilj opravdava sredstva. Učio si šta je dužnost špijuna, da sakupljaš činjenice i informacije svih mogućih izvora. Truj se da dobiješ poverenje porodica protestanata i eretika svih klasa, kako trgovaca, tako i bankara, pravnika, zatim u školama, univerzitetima, parlamentima, zakonodavnim telima, sudima, saborima. Da budeš sve za sve ljude, za papinu volju čije smo mi sluge sve do smrti. Primio si sve instrukcije još kao novajlija, pa kao neofit ili novozaređeni svešnik i kao adjutor, pomoćnik biskupa, kao ispovednik i kao svešnik, ali se još nisi opremio svime što je potrebno da komanduješ armijom Loyola, Ignacio Loyola, osnivač jezuita, u službi pape. Ti moraš da služiš u pravo vreme kao instrument i izvršitelj kazne, kao što su naredili tvoji pretposljedni, jer ovde niko ne može raditi ko nije osvetio svoj rad krvlju jeretika.
jer bez prolivanja krvi ni jedan čovek ne može biti spasen. Zato naoružajte se za svoj posao i učinite svoje spasenje sigurnim. Ti ćeš, pored svoje prethodne zakletve pokornosti, svom redu i odanosti papi, ponoviti za mnom. I sada pazite šta ponavlja za njim. Ovaj izgovara, ovaj ponavlja. Ja, izgovara ime i prezime ovog člana, sada u prisutnosti svemogućeg Boga, Svete Device Marije, Svetog Mihajla Arhanđela, Svetog Jovana Krstitelja, Svetih apostola, Svetog Petra i Pavla i svih svetaca i sakralnih hostija neba, obećavam i izjavljujem da ću, kada bude povoljna prilika, voditi nemilosrdan rat potajno i javno protiv svih heretika, protestanata i liberala, kao što sam usmeren i upućen, da ću ih istrebiti sa lica zemlje i da neću poštediti nikoga, bez obzira na starost, pol i uslove, da ću ih vešati, paliti, pustošiti, guliti kožu, daviti i pokopavati žive, parati stomake i utrobe njihovih žena i razbijati glave njihove dece u zidove, da satrem zauvek njihovu odvratnu rasu. Pošto se to ne može činiti javno, ja ću potajno upotrebljavati otrovni pehar, stisnuti konopac, čelični bodež ili olovni metak, bez obzira na čast, rang, dostojanstvo ili autoritet osobe ili osoba, bilo kakvi bili njihovi uslovi u životu, javni ili privatni, onako kako budem u bilo koje vreme upućen od bilo kog zastupnika pape ili starešine braće po svetoj veri, po društvu jezuitskoj. Jedna od najšokantnijih knjiga i informacija je objavljena u ovoj knjizi koja se zove Vatikanski ubice, kod nas je objavljena. Autor je dr. Alberto Rivera, bivši visoko rangiran jezuita, koji informacije koji se istakao u razbijanju drugih verskih zajednica, uključivanju i razbijanju. Njegov pretpostavljen koga je on učio je bio visoki jezuitski svešnik Augustin Bea, kome se Papa Pije XII, Hitlerov papa, ispovedao. Zamislite kakav je bio Augustin Bea, od koga je Alberto Rivera dobio informacije, da se istakao sa svojim radom. Zato je bio primljen u visoki red. Ali me kasnije napustio taj red i objavio jednu knjigu. Na njega je izvršeno mnogo atentata, kaže se da umro prirodnom smrću, ali to je vrlo, vrlo po znakom pitanja. Ono što je vrlo važno sada da zapazimo, znači imamo dve okultne organizacije, dva okultna sistema, rimski, odnosno jezuitski i masonski. Nekada su oni ratovali žestoko. Taj rat i danas postoji. Međutim, situacija se malo menja. Kao što su nekada jezuiti, odnosno rimokatolička crkva ratovala protiv pravoslavnih, a danas se nudi pravoslavnima u zadnjih nekoliko decenija i vekova da postanu unijati. Znači, ostani ti pravoslavan, ali prihvati papu za vrhovnog poglavara, bit ćeš unijata, ostaćeš pravoslavan, imaćeš istu liturgiju, ali prihvataš papu za vrhovnog komandara. Tako isto danas, jezuitski red je ponudio masoneriji, zato što preuzima prevlast jezuitski red, da masoni mogu da se učlane u mlateške vitezove, mogu da ostanu masoni, da postanu neka vrsta masona unijata. I evo šta kaže Zoran Nenazić, da masoni i jezuiti počinju da polako pregovaraju. Prvi u nizu dodira izmirenja i zajedništva masonerije i katoličke crkve dogodio se 1928. godine u Ahenu. Susreti isovaca, jezuita i masona nastavljaju se u doratnim godinama u Francuskoj, znači do rata, drugog svjetskog rata, a objavljuje se i pismo suverenom pontifeksu, masona Alberta Lantonea. U novije doba, naročito posle drugog Vatikanskog koncila, 67. i pontifikata pape Pavla VI, glasovi o masonsko-katoličkoj alijansi, ali poznati susreti u tom smislu sve su učestaliji. Znači, ono što možemo da vidimo na terenu jeste da mnogi masoni polako prelaze da budu i polažu zakletvu na lojalnost papi, oni zadržavaju masonsko članstvo i red masonski polako počinje da oslabuje. I to možemo da vidimo na terenu. Ja ću vam izneti neke podatke koji su vrlo važni za nas, zato što se bavimo pitanjem šta se dešava u Srbiji, po vladi Srbiju. Možete na ovom slajdu da vidite kako bivši predsjednik Amerike George Bush pozdravlja papu. A sad ću vam prikazati neke od najuticajnijih ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama koji su postali malteški vitezovi. Oni jesu masoni, ali su prihvatili da postanu malteški vitezovi, da uđu u rimokatolički red, da daju zakletvu na vernost papi, jer znaju ko je gazda. I oni smatruju da dalji sukob nije moguć i pokušavaju tu da naprave neki kompromis. David Rockefeller, mason, član malteških vitezova. To što je on Jevrej nema veze.
Član malteških vitezova. Ja hoću da sačuvam svoj novac, svoje bogatstvo. Znamo ko je gazda i ko je najuticajniji. Michael Bloomberg, gradonačelnik Njujorka, po listi Forbesa, jedan od najuticajnijih milijardera na svetu. Takođe malteški vitez. Michael Chertoff, šef carinske imigracione službe u Americi, malteški vitez. Zašto je ovaj podatak bitan? U zadnjih nekoliko decenija, zato što ovaj čovek je uticajan, i jezuiti su uticajni u imigracionoj službi. Veliki broj Meksikanaca i ljudi iz Južne Amerike se useli u Sjedinjene Američke Države. A svi ti Meksikanci su katolici. I demografska slika Amerike se promenila. Danas u Americi ima više katolika nego crnaca. Više. Katolici preuzimaju Sjedinjene Američke Države. I kao biračko telo. Frank Carlucci, direktor Carlyle grupe, najmoćnije grupe za trgovinu oružjem u Americi. Malteški vitez. Ovde ga vidite sa Madeleine Albright, sa Condolinom Rice. Rupert Murdoch, poznati magnat medijski. Malteški vitez takođe. Edward Egan, njujorški kardinal, je vođa malteških vitezova u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovde ga vidite sa Tonyjem Blairom, koji je izrazio želju da pređu katolicizam, kao što znate. Ovde vidite Edwarda Egana sa bivšim američkim predsjednikom Bushom. George Tenet, malteški vitez, šef CIA u vreme kada je izvršen napad na Kule bliznakinje. Vi znate da je to vrlo kontroverzan događaj i sigurno da je CIA znala šta se tu dešava. George Tenet, malteški vitez, je bio tada šef CIA. Da li iza napada na trgovinski centar stoji jezuiti da bi imali povod da iskoriste Ameriku za napad na određene države koje su bogate naftom? Pitanje za razmišljanje. Ovde vidite Georgea Teneta i Georgea Busha. Ovaj ga odlikuje sa nekim ordenom. Pogledajte ko su sudije Vrhovnog suda u Americi. Naprimer, Samuel Alito, takođe malteški vitez, vrhovni sudija Sjedinjenih Američkih Država. Još jedan malteški vitez, Antonin Scalia, vrhovni sudija u Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što danas imamo na terenu jeste da jezuiti preuzimaju Sjedinjene Američke Države. Masoni pružaju otpor, ali jezuiti polako preuzimaju Sjedinjene Američke Države. Pruža se otpor od strane masonerije, ali uspostavlja se polako sa saradnjom. Ceo svet stane pod jednu šapu. A njihov bog, mogli ste da vidite ko je njihov bog. Današnji papa je bivši nacista, Josef Ratzinger, on je bio član Hitlerove omladine, on je danas papa. Šta možemo da očekujemo? Mislimo da su strašni zločini koji su desili u prošlosti, nikad se više neće ponoviti, međutim, stanje na planeti Zemlje je mnogo, mnogo gore nego što je bilo pre 50-60 godina. I mi treba da znamo s kim imamo posla. Imamo posla doslovno sa satanistima. Oni koji oni pomeraju kao pijune, uopšte nisu svesni šta je pozadina. Oni nisu svesni, oni to otvoreno kažu. Ja nisam imao vremena da vam pustim druge video snimke da vidite šta govore ljudi koji su članovi masonerije. Oni kažu, mi nismo znali šta je to. Kad smo saznali, onda smo napustili. Ali mnogi nikad ne saznali. Nego ostaju tu zbog karijere i tako dalje. Dakle, ono što je odgovor na pitanje ko vlada Srbijom, Srbijom se vlada iz nekih drugih centara, a ti centri su totalno satanizovani. Znači, mi imamo posla sa satanistima. Njihovi pioni uopšte ne znaju o čemu se tu radi i šta se tu dešava. Oni su tu kao deca koje se igraju sa svojim igračkom. Znate, dete od godinu dana koje sedi u svojoj sobi i gleda crtanje, roditelji su ga ostavili, i on gleda crtanje i drži svoju igračku u ruci i lopovi ulaze u kuću i smeškaju mu se i zdravo mali, on se smeška, oni pljačkaju, uništavaju njegovu kuću, ali on drži svoju igračku i gleda u crtani film. Tako se ponašaju naši pilotičari. Oni drže svoju igračku, svoju platu, svoju karijeru, država se rastače, oni to ne vide. Ako pokušate da im oduzmete igračku, onda se bune. Ako im oduzmete njihov auto, njihovu zlatnu pozetsku šolju i tako dalje. Znači, oni su kao mala deca. Oni ne znaju šta se dešava. Oni ne vide, oni nemaju širinu i ne vide kako se država rastače. Njima se kaže da je crtani film
to što oni treba da gledaju i tako da žive i da žive u tom svetu. Dakle, stanje je vrlo ozbiljno i mi znamo da je jedan čovjek rekao, koji je danas u Haškom tribunalu, ko je odgovoran za ovo što se dešava na prostoru bivše Jugoslavije i za prethodni rat i tako dalje. Evo, činjenice idu u tom smeru. Eto, ja vas pozivam da razmišljate i način na koji možemo da se borimo jeste da se držimo onoga što je ispravno, što je moralno, da budemo na Božoj strani. U Svetom pismu postoji jedno obećanje da svi koji budu bili na strani tog velikog, novog svetskog poretka, koji je u Bibliji opisan kao zver, da će svi jako loše da prođu koji budu bili na toj strani. U Svetom pismu se kaže, ko se pokloni zveri, ikoni njezanoj, on će piti od vina gneva Božjega i bit će uništen ognjenim sumporom. Naši preci, naši slavni preci su pružali otpor satanizmu, destrukciji, nemoralu, paganskim novotarijama koje su dolazile da bi sačuvali čistotu vere i zato je naša istorija bogata sa znamenitim ljudima preko kojih je Bog činio velika čuda. Kada je mali broj ljudi pobeđivao veliko mnoštvo. Mi možemo, iako smo u manjini, da budemo oruđe u Božjim rukama i da učestvujemo u velikom projektu oslobođenja naše otadžbine, ako budemo živeli onako kako su živeli naši preci, ako se budemo držali onoga što je ispravno i moralno i božansko. Eto, ja se zahvaljujem. Mislim da je izdavač prisutan u ovoj sali i da je donao ovu knjigu Vatikanske ubice, tako da ćete moći, ko bude hteo da je nabavi, a tu su i videomaterijali od prethodna dva predavanja. Ja se svima zahvaljujem. Ovo predavanje je također snimljeno, možete ga nabaviti na disku. Ja se dakle svima zahvaljujem, želim prijatnu i laku noć.